He wero nui kei mua I te aroaro o ngā hapori I te tai Rāwhiti. Mā he wero anō hoki mō ngā kaitono o te tūru o Ikaroa Rāwhiti. I was ready in 2023, but I'm more ready now. I can work for you. I'm a puku mahi. I've done the electorate. I know where all the whānau are, and I'm ready to go back and engage with our whānau. Ka tae e au te mahi tahi me ngā tāngata katoa mo te oranga o Ikaroa Rāwhiti. E aro nui ana a Cushla Tangaere Manuel ki ōna hononga ki te rohe nei, kia eke anō ia ki tōna tūru. Ka kite koutou I au, I pirangi rātou he MP ka nohi kitea, ka rongona o koutou kōrero ki roto I te whare parimata. Ko honore au I aua āhuatanga en ka pēra tonu I te mahi. Ka takatakahi au I te whenua I ngā wā katoa I hari I te mea kei te noho noiho au I roto I te whare parimata, kei tōku kāinga rānei. Nā reira ka pēra tonu taku āhua, kia tai atu ki te wā pōti kei te mōhio au, ko heke katoa ngā wera kei roto I au. Ko Heather Te Au Skipworth tōna kai whakataetae hei kaitono mō te roopuu Kākāriki. Hei ko tāna e raru ana ngā whānau Māori puta noa I te rohe. We're a flood-prone region, you know, Ikaroa Rāwhiti, up the coast. In Cyclone Gabriel, I went up there and I heard the mamae and the aspirations of our whānau. They hadn't been addressed. So, you know, Te Pāti Kākāriki is all about Te Au. Te Au doesn't just sit in a certain space, whether that be in the ngahere, Te moana nui a kiwa. It's our living being. It sits within us, and our whānau need a climate resilient plan. Nā e ohorere ana Tangaere Manuel ki te whakatau a Te Au Skipworth. Koia tētahi I tino tautoko I au e tono mai mo tēnei tūru. Nā reira, he paku ohorere, engari kei ā rātou te tikanga ko wai te tangata mā rātou. It was actually Huhana reached out to me to come to her maiden speech. You know, I was in a space where, is there a place for me in politics? And for me, that was the tohu. You know, I didn't know Huhana very well. And to be invited to her maiden speech to me was like, I feel like, you know, there is a place for me here. Especially once I went to Parliament. Everything happens for a reason. And kei konei au e hoki mai ahau. He oi he ua te ara whakamua mo te rohe nei, tai no atu ki te rā pōti. Nā, hei tā Te Au Skipworth, kua rongo ia I ngā hiahia a te Māori. Mahi ngātahi. That's what our people want. Mahi ngātahi. There needs to be more spaces for Māori electorate MPs. Cushla can't cover the whole of Te Ikaroa Rāwhiti. Hei te noema ka kitea mena ka whai huruhuru anō a Tangaere Manuel I tōna tūru. Ripeka Timutimu, Tuia.